Ikaw, ya man? Kau ni kumpul kau. Kesama demen sekali kedatangan komedi janji. Data apa? Ya sesuai laporan mau WA mo nanya Mas Tiko, nya kan jenuh kinyau 200. Oh. Soalnya mah yakin jenuh kinyau 200 masa. Balak ga man. Biak ga 100 gaun nih asa. Nah 100 mana kelamunan. Ini kan laporan ianya, ini kan 200 masa. Artinya 200 kok iya kadung halu 200 je kemah. Agus kosong, Agusnya mak kerja man. Ni kunci jak 750 jak ipa 750. Dingin je, kami pecong lamban ko sa. Aduh siap, dipa. Benar banyak ngitung 750 kali 5 pira? 50-an kau yo. Maksudnya 50.000 jak masai. Unik gam neman ko sa 30 gao. Kadu api-api 30 gao man. 30.000. 30 gao. Ki 50 ni kan. 50 parles. 30 gao man. Warga ko dia harus siap nunggu na siya. Di pa lagi. No peki dan yang hitung pa. Jak jenuhnya je lah 750 kali 3. 3. 750 kali 2. 7. Aman peniku 750 kali 2. 60. 750. 7 kali 3 go 210. 210. Berarti ki 210 5 kali 3 15. 200 berarti 225. Berarti 2.250.000. Oo. 2.250 les. Balakan ya. Lain kapan aku nyepok masanya, saya yakin kodo. Aduh pasti man. Cak segi penampilan nitian gao aduh meyakinkan. Bisa bisnis lo les. Bisnisnya ini kan bisnis antaranya zaman niku lo. Maksudnya kan ngerekrut niku nyepok aja kemah. Jenonya kadu ngajak kinyau. Ajo kinyau laporan 200. Aduh lihat 200. Cek. Mak yakinnya pokoknya udah 200. Dan bunyi 750 loh. Kami menemaninya sa. Warga dingin je kadu kami. Nunggu na siya di pajatah ko. Ya jatah-jatah api. Nah. Keji parles ni kunci mak nyambung mo. Neh lah les. Aku nambikan les. Kumpul ko je kemah. Lain kumpul ko je kemah. Apa kira? Rekrut je kemah. Kam nyanyi tim. Allah. Ya aku kumpul ko bingin je sejak kemah je kemah. Cak kadu goh kinyau mo neh niku di kinyau je no kena mo neh. Kadu ngumpul ko je kemah. Salah luwot hutine. Apa dah tenten di warga ko di depan lamban ko di. Iyo cawa ko, nyi kan pakai tim kam ki masalah caleg ni beno makung halu. Kam kan makung halu caleg ni. Oh. Mak temu hutine. Apa sih man? Jadi apa aku dah tenten di? Ya kadu pakai pay duit mo. Nah, mone. Nah maksudnya keji temu nah kinyau, keji. Pakai pay duit mo. Ketika kamu kadu mansa caleg beno, duit sejak calegnya pakai damo unyin. Pagun. Babah nih les kumpul keluarga. Tenang gawo, dia gawak serangan pajar. Kan ku kumpul ku man. Iyo. Betul lagi pedang ku injak ku kayak kumpul. Iyo nya paham gegoh anak api pula pikir ketua kinyau. Tapi kan ketika salah persepsi. Maksudku kan lani kumpul ku rekrut urip maksudnya tulis pai. Beno ketika calegnya kadu uat sampai kan bergerak. Kenapa terkumpul ko? Lain hak terkumpul ko siapa sih tanggung jawab. Yo. Wah, maksudnya pakai pay duitmu. Cuman 2.250.000 loh, les. Kan kali 30 kamu. Niku samone pagunya mone. Iyo woi. Wah, lak bisnis. Serius tenang kau niku. Maksud. Dah cok kebeli muanya. Nah, pokoknya api kehaga mo. Kebeli. Repopit, Suprapit, kebeli. Oi, pokoknya kok pipit dibeli andahmu. Lamban tetangga dah cok kebeli. Dah cok. Serius Oh, si jelas. Kini keterangan jamatian moloh luat niku. Apa cawan jama warga? Iyo maksudnya pakai duitmu. Yo cawane beno. Beno anji saja. Dang malih lagi. Waktu pemilihan beno calegnya katong hamo. Kadu calegnya katong beno pokoknya kuti harus setuju. Rekam dan harus setuju. Benar.
Cawa bingin siya. Cawa bingin siya kan mabangi mo na. Yan ko abi mi diyan mak tu kau muat kini ko tu kau gelak kan ko sumalo ka to. Uli mo kumpul ko les. Kukumpul ko lah. Anak keluarga sa. Iyo kumpul maksudnya sakan rekrut lain ha kumpul ko gelak-gelak nila na kumpul ko jang mana. Aduh 2 juta 250. Talang yang pendah mo. Punya mo ne. 2 juta 250 muat beno caleg na katong pakai ni. Pakai damu unyin na. Oleh ki jak. Oi. Kamu nitian kan 30. Jak caleg kan 50. Kau untung 20 ribu. Apa duit 2.500.000 aja no. 2 juta 250 pakai pai. Benar diganti. 2.500.000 pakai Masia. Iya pakai caleg beno. Iya pakai ininya nih Pak, si 2.500.000 ganti. Kan untungnya kan 20 ribu beno. Cak per 2 juta. Untung 20 kali kok go. 20 ribu kali. Lamun ya. 150 kali lamon. Kadang ulang lagi kadang kelom. Kadang kelom. Ya lagi. Kita hanya ngosek tempe yo. Cok tu. Les. Woi. Japan ko. Lagi man. Maksudnya, woi. Kan 2 juta 250. Kenyan pas 2 juta 350. Ketubang ni kuat seguan. Benar 2 juta 350. Nah, ketemu duit 100 itu. 100 gawe benar. Nah, ya benar woi. Lebih jaan na les. Ni ku kawai ni. Han. Ma ikhlas ko do. Iyo tagang ikhlas man. Iyo, bakong kuhanan cuma 2 juta nan sino. Ya cak ngajak kaduk ki ma ikhlas kan. Mau hadu pakai mo. Bakong kuhanan ganti ne. Sinya ang bagi-bagi ni. Ayo, jadi 2 juta 350 yo. Benar ketambah lu 20 ribu. Nah, aduh nah. Ulang lagi. Yo. Ulang pa. Kinyaw na, lunik ko gawa. Benar tanda ko. Nang balagga niya. 100 dan ninja lang percaya sekali nya. Maamanah ya sa.